शरबमंद चारों का अस्सलाम वालेकुम राकेश बेजाना माशुमारा वशत का नहीं चूँकि बलूचिस्तान नोकें वज़ीर आला साहब के हंसनी वस्तगी बाजी रोचा एक्टिविटीज़ का नगाएं भले चूँकि अंगता काबीना जोड़ नबुता तो मदिस्ता के सेनेट ज़मनी इलेक्शन उचरशिय पद अमे को शक बोगाएं कि सेनेट जनरल इलेक्शन के हस्ता आम बुआगियाँ तो पमेश का काबीना तश्कील एक मजनी जंजाली मुश्किल जोड़ बूता तो बाज़ें ज़रा या चाहे मालूम बोगाएं कि अमा अहम मिनिस्ट्री के हस्ता या बाज़ें मिनिस्ट्री यानी पोर्टफोलियो आनी गिशुगिवार नबुआ के सब्बा ये मामला अंगता गिशुगिवार नबू तब तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मिर सरफराज भुट्टी साहब बहैसियत वज़ीर आला मगिंदगाएँ के आया बाज़ें बयानात के हस्ता वक्तन फ़वक्तन दिमा पैदा का खास तौर पर आई कुछ हमेशा के बलूचिस्तान बाज़ें महकमा के हस्ता उधर रिफॉर्म्स या इस्लाहात आरक भी तो इस्लाहात के हस्ते न सिर्फ चीज़ें शोबा खासतौर पर एजुकेशन और वेल्थ बल्कि देखे शोबा में रिफॉर्म से गप्पा जाएंगे भले माजिया मदिस्ता के बाज़ें सबका हुकूमत के हस्ता आहाना रिफॉर्म से गप जता तो रिफॉर्म्स के हस्ता मुख्तलिफ शोबा गिंदक नबूतगा तो अंचुक वस्तगर रोचा वज़ीर आला बलूचिस्तान अमा गिंदे के एक सेमिनार या किताब को तगा तो उदा अमा गिंदे के वज़ीर आला बलूचिस्तान तो अमा के चीज़ें माजिया हाँ तुफंग चस्कोता या सला चस्कोता कुआ बुतगा तो आनी तो का अमा गिंदे के सरफराज बंगलजई साहब मुबारकबाद दातगा और देखे चीज़ें सला मंदी मर्दम के कौमी दहारात का मुबारकबाद दातगता हूँ दोमिनी का वज़ीर आला बलूचिस्तान हमें कुछ तका के अमा वरना कौमी दहारा आग वो बलूचिस्तान जेड़ानी की शुगीवार कनका में अमरादारिया कना आना वशत कनी और दोमिनी मुगा बंदूक या तुफंग के हस्ते आइए इस्तेमाल कनगा वज़ीर आला बलूचिस्तान को शक के बलूचिस्तान जेड़ा की शुगीवार नबा बलूचिस्तान उकू के सरा छोड़े समझौता कनक नबी तो बलूचिस्तान एक मुनज़्ज़म मुहिम ये एक साजिश एहतियाता दहशत गर्दी आमाज कनक बूता चूँकि वज़ीर आला बलूचिस्तान मिर सरफराज भुट्टी नौजवान एनर्जेटिक हैं तो बाज़ें अवाला मस्बत गामगेज दूर गए और दोमिनी मुकाम गिंदगाएँ के माजिया गस्तगी 5 साल 2018 2020 तो से एक अच्छी हुकूमती बुता चूँकि खुदूस बिजंजो साहब के हस्ते आइए जंदे काबीना मिनिस्टर के हस्ता अनिसरा शदीद तनकीद को था कि वज़ीर आला साहब के हस्ते के इश्तर वहाब हैं ये वज़ीर आला साहब शपे साथ सिया मीटिंग लूटाएँ यो बाज़ें डिपार्टमेंट करप्शन उरूज सराएँ खासतौर पर मगंदे के डीजल ईरानी तेल अवाला कुछ कमी बुता कि सी माउस हम ये बत्ता रवन थी तो वस्तगी 2 साल दरमियान या हुकूमत गुड्डी 2 साल में गिनने के अकरवा परवरी करप्शन और दोमिनी मुगा बेरोज़गारी या नौकरियाँ बाह का नगम मजने जेड़ा ही बुता तो वज़ीर आला साहब भाई हम गोश्ता के 10 खलदार नौकरी बाह बुतगा मौजूदा वज़ीर आला सरफराज भुट्टी साहब के 10 लाख के वदी नौकरी बाह बा तो गरीब के हस्ते को जा रो उसे नुकसान लामाला रियासता भी तो हमें मामलात के हस्ता वदी नौकरियाँ बाबू के अमानी के रज़ार नहीं या बाज़ मर्दम के हस्ता 10 लाख कलदारान को हस्ते मजनी अमाउंट ही गरीब तबका मर्दमानी तो अच्छो नौकरी बाजूरी तो के हस्ते एंटी स्टेट जोड़ भी तो ये चीज़ें पेश मस्बत इकदाम था वज़ीर आला बलूचिस्तान के हस्ते आज दूर गए नहीं तो वज़ीर आला बलूचिस्तान इसलाहत गप्पा कन गए रिफॉर्म्स दे रिफॉर्म्स आरगा अच्छे बड़ा सोबंद भी या ये नौके काबीना वदे के जोड़ भी तो मामला अच्छे बड़ा गिशुगीवार का और दोमिनी मुगमा एम गिंदगा के वज़ीर आला बलूचिस्तान के हस्ते आइए चैलेंजेस चीबा खुजाम चैलेंजेस बा के शर्शी सब वज़ीर आला बलूचिस्तान के हस्ते आइए आरा वाई काबीना दरपेश बा चूँकि वज़ीर आला साहब ये मस्बत इकदाम के हस्ता बलूचिस्तान वास्ताबाज जो आना तो अमे वाला का पुत्रान कनगाएँ का पुत्रान दीमा बरी मेगुन अमरदारी कनगाएँ मौलाना अब्दुल्ला काशमी साहब जमायत इस्लामी बलूचिस्तान अमीर हैं और सेनेट आम दो सेनेट एक चिनकारी बोगा तो एक अब उनके अला आवके चीज़ें रोचानी तो का तो आनी तो का हम आम उम्मीदवार हैं तो आइए गेशिंग का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब मैंने आवाज़ पैदा के तिकरा हो जा जी पैदा के हो जा मेहरबानी हो जा मौलाना साहब बाज़ मेहनत वाले तो मैं मराक शहवार हैं चूँकि मौलाना साहब मगंदे के 8 फरवरिया इलेक्शन अब पद के हस्ते हुकूमत जोड़ बुतगा तो बलूचिस्तान वज़ीर आलाम जोड़ बुता चूँकि ये असम्बलिया शुमे हम जमात नुमाइंदगी मौजूद हैं तो बुनियादी तौर सरफराज भुट्टी साहब के हस्ते में गंदे के यंग बाज़ एनर्जेटिक हैं तो ये वदा काबीना तश्कील देख नबूता भले बाज़ मामला था बाज़ पॉजिटिव के हस्ते चीज़ाना देमा आ रगाएँ तो बुनियादी तौर एक हुकूमत 2018 2020 तो सिया बुता कुदूस बिजंजो साहब हुकूमत में दिस्ता के एक अच्छी हुकूमती बुता करप्शन अकरबा परवरी बेरोज़गारी बाज़ देमात का काबीना जंदे मिनिस्टर वती वज़ीर आला सर इल्ज़ामात जतगा तो बुनियादी तौर शुमा
سرفراز بکٹی صاحب کے ہستے ہیں شما چے سرپت بے کہ آئی واسطہ چے چیلنجز باں بلوچستان اعلیٰ تانی بلوچستان معیشیت کے ترکن کے واسطہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ شما باز مہربانی منتوار ہیں کہ شما مراکشہ ہمارا دعوت داتا و شریک کتا. شما تاثر درست ہے کہ سرفراز بکٹی صاحب انرجیٹو ہے اور شن کے ورنہ ہیں اور جذبہ و عزم داری، لیکن بس بدقسمتی ہمیشہ ہے کہ بلوچستان بیوروکریسی اور بلوچستان تو کا پارلیمانی ممبران شنی اکثریت یہ کرپشن ہے اور رب تو روپ ہے اور وروکائی ہے عادی بتگا، اور شنی ایک لہذا روزگار ہمیں بتا کہ حکومتی ترقیاتی فنڈ آنا کجا اندازی آوتی جیبا برک بھی بھی اور چاہیے استفادہ کرک بھی بھی. تو یہ بلاہ اسی کا شکر ٹیم کے ہستے یہ سرفراز واسطہ مزن یک چیلنج ہے بھی کہ سرفراز صاحب وتی آنسٹی مطابق اشنا بیاری تو اشانی تربیت پکا تو اشنا پابند پکا کہ رشوت و ٹھگی ٹھوری و حرام و ہمیں بڑے مختلف ناجائز اقدامات اشاں سے وطرہ بدانا اور وطرہ دور پکنا. تو یہ مگن ایک چیلنج ہے سرفراز صاحب واسطہ. اگر وقت آئی جند آنیسٹی ہے یک نمونہ بو تو منی خیال ہے کہ نمونہ بو کیسے قانون نافذ کنگا بعض مؤثر ترین ذریعہ ہیں کہ آئی نتیجہ آوتی ہمیں مشکلات سرا یا قسم قابو حاصل کت کا. چونکہ مولانا صاحب تو ہمیں کرپشن نے گپا ہے چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان گستگے روچا مجلس کا ڈیوٹمز یونیورسٹی ایک سیمیناری بتگا تو سرفراز بکٹی صاحب جنتے کو شکا کرپشن میں مستریں مسئلہ ہیں اگر کرپشن سرا ما 10% کے ہستے قابو بکنے گوڑا تاریخ کے ہستے مارا یاد کا تو مطلب امین چو کرپشن بو گا وزیر اعلیٰ صاحب 10% گپا کہ 10% ما قابو کو بزن ما کامیاب بتگے. تو بنیادی طور شما چے سرپت دے کہ بلوچستان کرپشن چھ وجہیں اور سرفراز بکٹی صاحب اگر نیک نیتی کو بلوٹی تو آئیے کنٹرول کرنے کے واسطے چھ اقدامات ضرورت کپی؟ وجہ بنیادی طور ہمیشہ کہ احتساب نیستے اور آکے اردو ہمیں کچھ ہے نا کہ ایک حمام میں سبھی ننگے ہیں تو گپ ہمیشہ کہ درا کہستا یک وڑے نا اور یک چوشے نے نیستے کہ آرہ لج جو حیاء بھی درا ہم چو بے لج بودتگا. لہذا ادا یک کلچر وجود اتحاد کے بلوچستان تو کا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے نے رپورٹ تو کا یہ چیز لکھا کبو گوشت کے رپورٹ تو کا کہ بلوچستان یعنی گوشت کے پاکستان کرپشن ہستے بڑے پاکستان تو کا بلوچستان کرپشن تہا یعنی امریکہ یک کب تک ریاست تذکرہ کو جنوبی امریکہ ہے اودا ہو گوشی کے کرپشن سک باز ہے آکے ڈرگ مافیا وجہ مشہور ہیں من خلق کو جان نام انو منی ذہنہ آئے گا نہیں میکسیکو ہے کیچیت تو آئی لیول سرا کشی بلوچستان تو کا کرپشن ہوا گا 65% بلوچستان تو کا کرپشن ہے. ظاہر ہے کہ یک کلچر ہے دا وجود اتحاد کا اور کس کسا جس نہ کو نہ کسا لج کتا یعنی یہ کلچر شکل اختیار کرنا گتا ہے دا. ظاہر ہے اشتو کا حکمرانہ ہی نظر دست ہے وزیرانی مزن دست اشتوں کا بیوروکریسی ہے افسرانی مزن دست مانے اشتا تو یہ مزن ایک جہاد بھی سرفراز صاحب نے مگا ماں بالکل آ رہا ہے اپریشیٹ کرے کہ اگر رشوت ختم کرنا گو سنتے ہمیں سرکاری پوسٹانی بہا کنک اور مختلف قسم کرپشن اقدامات کے استے کرشنی داروگیر واسطہ سرفراز صاحب پرعزم ہے تو ماں کم از کم الحمدللہ اسی ہمراہ ہوشتے اور ماں عشاء ہر وقت اپریشیٹ کریں. میں ممبر کے اسمبلی جہاں موجود ہوں انشاءاللہ العزیز اے موقف سراغ ہوں سرفرازہ بالکل ہم کو پگبا ہم قدم با. تو مولانا صاحب چونکہ اصلاحات ریفارمز وزیر اعلیٰ صاحب گپ جتا تو بنیادی طورا بلوچستان بعض محکمہ کے ہستے تباہ حال ہاں تو شمچی سرپت بے کہ ریفارمز یا اصلاحات اوالہ کجا محکمہ کے ہستا آنا ترجیح دیگ بی بی پریارٹی سرا کجا محکمہ ارکنک ببا ادھر ریفارمز کے ہستے بنیادی طورا شروع آ رگی؟ محکمہ درہا تباہ حال وجہ محکمہ درہا تباہ حال لیکن کجا محکمانی تو کا کرپشن شرح سک بعض ہے یا ای پوسیبلٹی امکانات زیادہ ہیں
ایشان تقریباً گرا کو ایشانی سرا نظر دارک بعض ضروری ہیں چونکہ CNW ہے BNR ہے ایریگیشن ہے یہ انچے محکمہ کہ ایشانی تہا کرپشن امکانات سک بعض پرچہ ہر چیز کے بلڈنگ اٹبا ہر چیز کے روڈ بنا ہر چیز کے ترقیاتی کاربا ہمیں محکمہ نی ذریعہ با اور اربانی صابہ یعنی مختلف پروجیکٹ کیسے ڈرابا اور فضائی تو کا کرپشن لیول ہمیں کدا سخت برز بھی لہذا کرپشن علامتی طورا داروگیر و آئی بندش ہم چمے محکمہ بوت کرنا البتہ باقی سجے محکمہ کیسے تباہانہ انسانی معاشرہ گوما بعض قریبیں تعلق داروں کے محکمہ کیسے صحت محکمہ ہے ہر ایک انسان وہ تلوں کے تو کا گنڈے مگنے بیماری محسوس کا لیکن اسپتال تو کا برو آرہ نہ ڈاکٹر موجود ملی آرہ نہ دوا ادھر ملی نہ ادھر بیڈ ہستے نہ دیگے یک کیئر ہستے یہ مزنے یک مسئلہ ہے ہمیں بڑا تعلیم ایجوکیشن یہ بعض اہم میں محکمہ ہے آئی تو کا غریب ہیں امیر ہیں گونڈو کیسے گنیشیا متعلقہ آئینی احتیاج گنائی یا مطلب ہستے لہذا ایک سے چار علامتی انچے محکمہ ہیں کہ اگر ایشانی تو کا یک مثالی گورنر سے یک نقشہ سرفراز صاحب پیش کت کو تو منی خیال ہے اسی بات جوانے وشیں اثرات کیستے ہیں بلوچستان سرابہ مولانا صاحب دومی نیمگا چونکہ شما ممبر کے استا آہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ اوٹ داتا تو بنیادی طورا شما کجام جو اسے شرائط بنیادہ خاص طور پر بلوچستان تناظرہ حکومت کے استے سپورٹ کو تھا یا اوٹ داتا بنیادی طور اچھی چیزیں نکات گتگاں یا چیزیں شرائط گتگاں کہ شما حکومت امراداریہ کا نگایا بلوچستان تناظرہ اچھی ہیں وجہ یہ منی خیال ہے کہ چوشے موضوع نیستے کہ ماں ٹیلی ویژن سرا اسی سرا گپ بھی جنے ماں چیزیں مشورہ کتا بتی پارٹی تہا ماں یہ محسوس کتا کہ عوام مفاد ہمشی تہا ہے کہ ماں اگر پارلیمان تو کا اتکگین تو دیم طرح مارا حکومت تو کا روگی تہا کجا قسمیں ہچکچاہٹ نہ لوٹی اور ماں عوام بہتر خدمت کت کریں عوام گما میں رابطہ بہتر بھی عوام درد دے کجا وجہ جو عوام مارا ووٹ داتا کجا تکلیف ہے دور کرنے کے خاطرہ عوام جب میں یک امید داشتا ماں ہمیں خاطرہ ماں کچھ کہ بھئی اے میں واسطہ زیادہ آسان اور آسودہ تر بھی کہ ماں حکومت تہا بروئے اور حکومت تہا رہا بنیادی طورہ حرام کارے نے یہ پارلیمان یک حصہ ہے اور پارلیمان یک نتیجہ ہے اگر تو پارلیمان تو کا کہے تو اسی نتیجہ ہو بالکل تو بائدے کا قبول کرے باقی ہے کہ ماں ظاہر ہے کہ یک دینی سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی تو میں شرط و شرائط اگر بھیباں تو ظاہر ہے پاکستانیت ہے اسلامیت ہے تہذیب و وقار ہیں کرپشن اور احتساب کرپشن خلاف اقدامات ہیں احتساب ہے عوامی بہبود ہے بلوچستان حقوق بلوچستان تو کا ظلم خاتمہ ہے بلوچستان تو کا یہ ناروائیں اقدامات کے بوا کا لاپتہ افراد گما یا ناانصافی بوا گئے قیدیانی گما یہ سجے چیز ظاہر ہے کہ اخلاقیات تقاضا ہیں قانون تقاضا ہیں اگر یہ شرط و شرائط لکھ کر یہ موقعات غلامہ ہمیں چیزاں نہ ہودا انشاءاللہ یہ کریں تو مولانا صاحب اتراچ گڈی سوال ہمیشہ چونکہ مگندے کے بلوچستان چونکہ انسرجنسی ہیں لاپتہ افراد ایک مدنی مسئلہ ہے تو بنیادی طور سرفراز بگٹی صاحب ہمیں گوشتا کہ ہما بلوچ کے سے ناراض آمانا منائنے کے وقت کوشش کرنا تو قومی دہارا اوار بما تو اگر مذاکرات گپ ہوا گئے چونکہ ڈاکٹر مالک صاحب دورہ ایک گپ پہ بوتا پدائی شے بریک لگ گیا تو سرفراز بگٹی صاحب اگر یہ عملہ کہاں تو بنیادی طور یہ مذاکرات عمل کے استے بلوچستان امن و امان صورتحال گہتری حوالہ چیچو پیش رفت بود کا بھائی خیر اگر حکومت کو سنجیدگیہ مذاکرات نعمدہ روگ کوشش پہ کا تو منی اندازہ ہمیشہ کہ اسی شر نتائج دیما کائیں ڈاکٹر مالک صاحب زمانہ کا چیزیں کار ہوتا ہے اس میں گپ مطابق فضا رندہ کس سے رشتوں کا بریک آتا اور منی خیر سرفراز صاحب اگر ایک گھر جنگ آئیں تو ماں کی کجا معلومات داریں یہ بعض جوانے چیزیں کہ اگر سرفراز صاحب مذاکرات گپ جنگ آئیں سرفراز صاحب کے سے معافی گپ جنگ آئیں قومی دھارا تو کا اشانہ آرہ کے گپ جنگ آئیں پیسرا یہ بڑے ذہن نبوتا یہ نہیں وجہ سے ہنو اگر یہ ذہن پیدا ہوتا اور پاکستان سماجی ضرورت یا بلوچستان یک بہبود تقاضا اشانی دیما اتکا اور آئینی ذہنی کیفیت یہ چیزیں واسطہ تیار ہیں
تو بنی خانے ضرور اسی تو کا فائدہ درکپی اور مردم کے اسنے نندا گنیشا مذاکرات کرنا گپ جنا وتی اور بالآخر حق حل ہو ہمیشہ، ورنہ خانہ جنگی حل نہیں، انسرجنسی حل نہیں. ٹھیک ہے. بعض میں نتوارے مولانا صاحب تو اتکش مراکش آوار بکتے مرد چارکو جماعت اسلامی بلوچستان امیر مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کے اسنے کا پتران کنگائی گوشک ہمیشہ کہ اما اقدامات وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کنگائیں تو ما یہ اپریشیٹ کنی اور بنیادی طورا آئین و قانون بالادستی سرا ما یقین کنی چونکہ مولانا صاحب کے اسنے پارلیمانی سیاست حوالہ باز اہم گپی کو کسی ملک پارلیمانی سیاست سر یقین کن تو بائدیں حکومت توکا برو یا وتی علاقہ واسطہ بلوچستان واسطہ اما شرط و شرائطاں ایر بکاں چرشیا چا آیا فائدہ بھی چونکہ ماضی دیستا کہ بعضیں سیاسی جماعت کے ادھر کمپرس گوشتا تو ظاہرہ اپوزیشن بتگاں یا اپوزیشن کرسیاں سرا بنچانی سرا نشتگاں بلے اما مراحت یا اما مراحت کپتگاں یا اما وڑا فیسلیٹیٹ کنک بوتا جو کہ حکومتی ممبراں کنک بوتا. تو بنیادی طورا یہ ودا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کستے اب تو تحریک سرا منتخب ہوتا بلے تعلق سے جماعت اسلامی آئیں اچھے حوالہ حکومت سپورٹ کرنگا انجینئر عبد المجید بادینی صاحب حکومت سپورٹ کرتا سرفراز بگٹی صاحب ہم ووٹ داتا بنیادی طور یہ ودا مولانا ہاشمی صاحب سینیٹ امیدوار ہیں تو آؤ کہ ودا سرفراز بگٹی صاحب کے آئی کابینہ تشکیل داں یا کیبنٹ بنی تو اہم چیلنجز کے ہستا آنی کنٹرول کرنے حوالہ یارا مزید چاہیے گامگیج زورگی بحیثیت وزیر اعلیٰ آئی ہمیں جو اقدامات کو تھا تو قابل قدرہ مردار چاروں کا وقت گتے گونڈے بریک ہے بریک اپت پتہ شمیز متا ساڑی دنگیشن کا پتران کا